Lapha khona emakhaya sebingele ukukhuluma uDlamini Mthandazi. Ayikho into eyenzeka kalula, yonke into idinga ukuthi uyisebenzele. Namhlanje sengilele ebusuku ngaphupha ngisekhaya ngibona kuvela le ndleng yakhe ekhaya leya kagogo. Ngibona kuvela emathayeni futhi inkosi engekhaya. Sengibona kufika le mbuzi namhla ekuseni. Kusho ukuthi abantu abadala bafisile ukungibona ngifika ngiyaphambili. Into enjena ke bongane zokwethu iyabonga, isinto yamahala ekusilo ukuthi uyithole futhi. Akusiyo kithi ke la ngihlala khona manje, indawo nje ngihlala kuyo le. Sekhithi mbamba kuphi seswadini. Yabona bakhona emakhaya. Nalandele emaphupho, ngahlonipha amadlozi nowathanda. Emakhaya nisuka kuwonakhe, emakhaya ngawabalekela. Ngiyawini ngibona namhlanje ngimele lesilwane. Ngithi ugogo uDlamini Bondide Malambusi hamba ngasemphisi ngolala. Nani bondlela yasompisi. Ngicela ukuthi ningaxabani. Lebe nikubanga before ngiye sekhaya mama nasekhaya kithi akhoshe eceleni nakani mina ngivula impilo yami phambili ngivula inhlanhla abantu engibakhulekelako engibalapha bese bayaphila. Isitole lesi ngisithole ngoba nini nengithanda nini ngivikele ngibona ngifanele ukufuya akukho yokwenza emhlabeni ngaphandle uvumeleni uNkulunkulu khona ngiyamethemba kodwa nana ngikwazi ukunilahla ngoba ngingaka nje ngikhuzwe yinina emhlabeni ngizwe yinina futhi ngithatha uNkulunkulu angangibusisa kakhulu ngelwane nangemfuyo kusona sihlone lesona lesikesala ekhaya esigodlweni eladini akusilo keep imfuyo yakho ubhadale ngayo kodwa ngamadlozi wona athandako umbulo khona ekhaya nawo khona ezimisela futhi uNkulunkulu anganiphilisa anikhanyisele lena mbuzi ke imbuzi yamadlozi ayiyona yami yabantu abadala ngasho uNkulunkulu angibusisa nje angivikele ngicube ngakhe ekhaya kithi le moto engihamba ngazo uNkulunkulu azibheke futhi abantu basekhaya azibheke ngikubuka kwami mhlawumbe ngigcine ngifikile ekhaya lapho ngizalwa khona ngathi nje into nje elibeyini ngenamsebenzi imbuzi yabo khokho omkhulu ngiyabonga Bafana ngithi thatheni